sosial media ngelapar khat wi beliau bangan happan randil no nomor balai haji thap yang dibattelat ki jangan nasno gala siap jing ethan mengasap kalian kemon jadi jing bertas lawan nomor bah bangawan jing election pun bilang metu besidang kri haba kabom tray lang berkakot binang kerbo ni ngaladat siya supaya ba baka nong rim ka jonga kaday nga iit ka party rilum baro baka kwa baka party rilum kanyo pansan siya dalade yalade kaday kata doon kibla fuwa nga yung ba pilay no supra mas ngauday ba lingba itu kiksiang naga BJP diongin pinito no ingi bos sakali bos yung pilih way po biang humado ya yelay no skan BB naga kongres no phone one no bangi tokat no piyong ringkat bargaong toyo kun no pi tiket kongres na soyo namar mga sutho lasyan jing ethan bat balay hadukat mentang adon haka parti UDP kumunong kerjaan om kumunong ketkau hagis nem ki baladap haka por badang don i doktor don bampuai duar belai ringkat bali bahar den kila tau jadi isi ke batmai berkata kedai ke RDA bat hadukat mentang ke jing trailang ke RDA kadang don ngang klaim kelanjutan maka jas PDP pakai UDP kadon gejingnya terhilang padahal hadu presiden rang pak jaga jas PDP kebat di Barden naseng yang parti BBP ngalah susah lingo aku mau beri obak ia lah kajong kedong rem skem kumulahi kai mo ini hopi padahal juga bawa saya yang relay nuskan pipi. Ngan le ayu marway. Ngai je kajaj benriu tong pangamla lay eh. Kata ka de way. Kabang nganang sadu hadukan mentah kano ka parti kabangan rai. Kat siya mga pay di kijing sudah. Dan gibrigi ang pilale bi kaya yak temno. Andre ngas ngokmen bani tu ipi galong. Bangla sokmen bangan siya bain no kana magibiri gunung klesyo kata ka de gaway